Mayap ayabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king ke katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayangeni ing banalamisa para king Biyernes ning kalabing-apat a Domingo ning karaniwan a panahon. Ing ke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunane ning bayong ordin a pari, Reverend Father Justin G. Gatus, Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal a Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginuta mong Heso Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakiyagom ning banal a Espiritu, mantabe kaya kayungan. At keka antimurin. Kapatad, sisyantala ring kasalanan tamo, ba tamong karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Ginong Jesus, ika ing dinatang, ban isut mo kami, king metong at king ipa, ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Ginong Jesus, ikang manulo karing sugat ning kasalanan, ampong pamisagsagan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, ikang mamilatan para kaya kami, arapaning ipa mo, ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king pamibangon ning kiyakang anak, king kamatayan, beit ning metong abayong bie. Ing pamaylasang pibatana, binalik na ing kapanayan, king metong ami kasalang yato. Bustan mong kapilanman enake asilo ning pamikasala, kapamilatan ding alang laman a pangako ning lilipas atula. Parati kesanang kayagom mo, ban mipabanalan ing tulami, at munyebye ing lugod mi. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye ampong magari, kambemo, king kametunga ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginu. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Hosea.
Magbalik na kayo king ginungke kayong Diyos, o memalen ning Israel. Ingke kayong kasalanan, yang pepasari kingke kayong pangabagsak. Mibalik na kayo king Ginu, at sabyan niya keya, iting panalangin. Patawaran mo sana ing sablaming kasalanan, tanggapan mo sana ing panalangin mi, at sambanda ka, anti mo ing pengako mi. E nakebitas sang aligtas ning Assyria, at era ke adipensa, ring kabayong panggera. Kapilan man, minasabyan pa karing idolo, ikayo, ring ke kaming Diyos. O Ginu, ika ing papakit lunus, kareting ala ng bitasang alapitan. Nga nang sasabi ning Ginu, ibalik ko la ka kuring taong pinili ko, luguran ko la, king mabilog kong puso, uling enako mua karela. Karing me malening Israel, me ngari kong uran, king malanging gabon. Mamulaklakla anting ring sampaga, maging matatagla, yamot antiring dutong ning Libano. Manyangala at lumabong, at maging malagula, antiring dutong a olibo. Maging mabanglulang antiring dutong a cedro, ning Lebano. Misan pa, mibyebyela, lalam ning kakong lingap. Mananaman lang trigo, at maging mabunga lang kalupara, ding mulahan ubas. Mibantugla, antiing alak, ning Lebano. Enala kailangan ning Israel, ding idolo, pakibatan ko la, ring panalangin da, at ingatan ko la. Mangari kong dutong amalabong karela, as salilungan da, king kapamilatan ko, mamungala. Manano na sanang aintindihan da, ring biyasa, ing misulat keting libro, at isikap da karing pusura. Matulid la ring paralan na ning Ginu, at ding matulid ataw, tutukyan dala, king pami biyabera. Dapot mga takid la, at mga sakab kareti, ring palpikasala. Ing amano ning Ginu, Salamat kin Diyos. ding labi ko ipasyagda, ing kapuryan keka. Ding labi ko ipasyagda ing kapuryan keka. O Diyos ko, malunos ka kanako, ulining alangkupas alugod mo, ulining maragul mong pakalulu, wasan mula ring kasalanan ko. Ding labi ko ipasyagda ing kapuryan keka. Katapatan at katutuan ingke kang panenayan, katmuan mesa kingke kang kabyasnan, itingka kong kaisipan. Wasan mo ko at maging maputi ko, maputi pa kesa king yelo. Ding labi ko ipasyagda ing kapuryan keka. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko, ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibye mukha ko. Emo ko tatabi kingke kang arapan, eme lalako kako, espiritu mong banal. Ding labi ko ipasyagda ing kapuryan keka. Ibalik me kako itang tulang bunga, ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburian mo. O Ginu, saupan mo kong magsalita, at idalit ko, ing kapuryan keka. Ding labi ko ipasyagda ing kapuryan keka. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah! 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 Ing Ginu mantabeya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginu. I Jesus nga na karingke ang alagad, tandanan yu, tutubod da kayo antimong tupa, busal ding asong gubat. Sukat kayong maging matalino, antimoring ubingan, dapot mamulub antimoring patipati.
Mingat kayo, uling iyarap da kayo, karing karelang sinagoga. Ikaladkad da kayong iyarap karing gobernador at karing ari, king uli ko, ban ihayagyo karela, at karing pagano, ing mayap a balita. Potang iyarap da na kayo, karing piyo kuman, eyo pigaganakan nung nano ing kaya kayong sabyan, o nung nano makanano kayong magsalita. Potang datang ng oras sa ita, miyabye kaya kayo, nung nanong kaya kayong sabyan. Uling ding amanong kaya kayong sabyan, ela kaya kayo, manibatan la king espiritu ning kaya kayong igpa. Ya ing magsalita, king kapamilatan yu. Ipanganyaya ning kapatad, ing kayang kapatad. Makanyan mo naman ing daptanda ring tata karing karelang anak. Lumaban na ring penganak karing karelang pengari at papatedala. Pikasaman da kayo, ring sablang tao king uli ko. Dapot itang manatili ang gaking kapupusan, miligtas siya. At potang lupigan da kayo king metong nga balen, lumipat kayo king tutuking balen. Sasabihan ko kaya kayo, eyula akwang alagasnan ding obrayo ring sablang balen ning Israel, bayo ya datang ing anak ning tao. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po, kaya kayungan pong kaya katamong makiramdam, kaya ni King Radyo ng kaya katamong Arkidiocese, ang po pa rin makatutok mo naman, king kaya katamong live stream, ang po king YouTube. Ne? Ating ko pong metong akakaluguran, may kwento ka na ako. May inspire ka no ini, kareng ega-naganang gagamit king social media as a means of evangelization. May inspire po kareng laiko at pari, antimo po kang among Fiel, ne? Kaya kang among Joel. Detang mi papasyag king mayap a balita kapamilatan ning social media. Dapat po kanu mikakunuyang umpisa ni tiat gawan uling tatakot yang mabash. Ne? Tatakot yang salansangande, ampong paglokwande, dening ausan tamong trolls. King biyatamo anting Kristiyano, mekad apin mo rin ini ing sangkan nung bakit mangay na tamulub at milalako tamo sikanan, ban mi pasyag king maya pabalita king kaya katamong biye. Mekad iniing sangkan o bakit etamo agyong talakaran ing katutuan, ing lugod at ing katuliran. Ne? Potamisan tatakot tamong mabash. Tatakot tamong atin kumontra kaya katamo. Tatakot tamong atin salangsang kaya katamo. Dapat ngening aldo biyernes king ikalabing-apat na Domingo ning karaniwan na panahon, masanting ya at very timely ya po ing paganakanak kaya katamo ning mayap a balita. Dimdam tamo, king Jesus nga nakaringke ang alagad, tutubod da kayong antimong tupa, busal da ring asong gubat. Makanano po ita, buri na po waring sabyan, buri na katamong magkasakit ni nga pong Gino. Ali po, na po buring sabyan na buri na katamong pasakitan ni nga pong Gino, dapot, paganakana ing realidad, apotang tutukita mo, king nga pong Gino, at tatalakaran tayong maya pabalita, atin tao na matula kaya katamu, atin salang sang kaya katamu, at siguradong atin magbash kaya katamu. Hapin po rin ni retang taong potang misan, mas burida ing makasalikot o ing madalumdum, kaysa potang daramdaman da ing katutuan at ing mayap. Tutupin naman po ne po, nino po waring bisang magkasakit, ninong bisang mabash, at ninong bisang manasakit. Dapot, ing paganakanak kaya katamo ning ebanghelyo at ning apong Gino, happy nini. Ne? Adwalang disposisyon, nung makanano talang arapan, dening magbash kaya katamo, dening sasalangsang kaya katamo, dening kokontra kaya katamo, potang itamo, tatalakaran taya, ing mayap a balita. Mumuna po kano, maging matalino, anting ubingan. Mekad po ne, ding ubingan, matsuratan tambing notion karela. Pati sinabi mong ubingan, aro, manoktok yan. Aro, traidor yan, ampong marok yan. Dapat king kamatutuanan, alila po marok ding ubingan. At ing Gino sa sabyana, king pakyapusan tala, king karelang pagiging matalino.
makananula po ring matalino ring ubingan. Ding ubingan, ela po tambing manuktok. Ela po tambing mataki rin. Ela po pabiso-biso ngarapin. Potang at tsulaking panganib, maglelela pa, at pakiramdaman da at lawenda ing paligid. Ela tambing susugod. At potang akakit da ning sabla, evaluate da ning karelang kapaligiran, ikit da ni itang kalaban o itang danger, akahayarapan da, karila mag-umpisang kimot. Maglelela pa at mag-observe. Lawendeng externals, nano kayang malyari at atin makanini. At apin po'y niing papakyapos na kiyakatamo ning apong Ginoo. Itamo pong tao, yung usual tamong reaction, potang atin migbash kiyakatamo, aro, mayari ka naman balat ka na ako. Patulan tala, tambing tanang mag-angry, o kaya sagutan ta na lang tambing king Facebook. Pero, ing masanting pong disposisyon patse mababash tamo, yapin itang magleleta pa. Lawentala paring panibatanda, dening tao nga rin. Lawenta mo, bakit asabi da kaya ita? O bakit kaya agawa da ita? O bakit kaya babash da katamo? At potang ikit tayo ini, mas aintindyan tala at mas balo talang pakibatan. Potang mebya sa tamong maglele, malyari ang lungub, ing Espiritu Santo king bietamo at turwana nakatamo nung nano ing pakibat tamo. At inimo naman ing paganakanan ning maya pabalita kaya katamo. Lawen tamo po tarening magbash, dening kokontra, o dening sasalangsang kaya katamo, at lang pagdalanan, anyapin malalagwang makatanggap king mayap abalita. Ating kadwa po, yapin ing mamulub anting pati-pati. Nung pungingahas, lalawen ng external, ing panagkat mo naman king kadwa, lawen tamo ing internal. Lawen tamo po tang mababash tamo, how do I react? Do I react or do I respond? Pota naman king pamipasyag tamo king maya pabalita, tamo papansin, potang kukorektala rening magbash kaya katamo, potang pakibatan tala, bala mo maging self-righteous tana. Pota bala tamo ikatana ang gusto. Nune, mas masanti nga paganaka ing maging mamu tamo lub, kalupa daring pati-pati. Balikan tamo at ganakan tamo na itamo mo naman, mi patawaran tamo, liguran na katamo ning apong Ginoo. Kalupa na ning dimdam tamo, king mumunang pamamasa. At tao tamo mo naman, na mira kayanan king ing mayap abalita. Baluan tamo ing katatalakaran tamo, maging tamong mamulub, mababalob, at panatag king pengako na ning Ginoo. Patsebalo mo yung katatalakaran mo, ambos ki karing miyayaliwang pamanamuyot at pamanyalangsang kapilan man, alika, manabo. Bila pong pamupos, aga nakakitang kwento ng Mother Teresa, o Saint Mother Teresa na ning Calcutta. Anya po kanong misan, paglimos nala, dening orphan or dening ulila, aingata na. At mintaya kitang meto nga bakery. At sabi na po kitang panadero, malyari na ako mong manyad, tinape, hanggang mapilan mo, para karening anak kababanten ko. O ning ining panadero, yata intindyan ni Mother Teresa, tsaka marokya po yata gising, matsura gising, linurane, ni Mother Teresa, dinurane yung makanyan. Ni Mother Teresa, yung gewa na, kingwani itang lura, pinulis na, at tsaka niya binulsa. At kay ba't sabi na king panadero, dakala salamat, ini parayakan ako. Ngeni sana, dinan mo kong tinape para karing anak ay ingatan ko. Kaluguran kong kapatad, king kaya katamong pamanuki kang Kristo, manano na sanang makasadya tamong tuki kaya, libutad man ning kanawan o kasakitan. Tamo tatakot mababash, ning papasyag, babyayan at tutukyan tayo, ing maya pabalita ning Ginoo. Ining anyawaran tamong grasya, king ginungening Aldo, abalang daralan tamong pamanyalungat, uli na ning kaya katamong kasalpantayanan, manano na sanang maging tamong matalino at mamulob at manalig king pangako na ning Diyos. Amen. Pakamalan kong kapatad, manalangin taking Diyos, banketa king katungkulan tamong mikalat king ing maya pabalita,
Sopa nakatamong manintun karing anggang pamakitagon mipasyag kaniti at maging makasadya karing arapan tang panganib. Karing balang intensyon nga tamong manalangin, Ginoo itubod mo keng magobra king lagyo mo. Ginoo, itubod mo keng magobra king lagyo mo. Para karing sablang tutubura ning Ginoo, busal ding asong gubat. King pamipasyagda, king mayap abalita. Parati lasan ng ating kamalayan, king panganib, ning pamipalaganap kaniti. Parating mamulub at mapakumbaba, dapot masigasig king karelang katungkulan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo itubod mo keng magobra king lagyo mo. Para karing sablang tawong ebisang tanggap king mayap abalita, at ding bansang marahas sasalangsang kaniti. Akilala rasana, king ding sablang tawo, kailangan dang mikapamikatagon makiramdam king mayap abalita, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo itubod mo keng magobra king lagyo mo. Para karing sablang tawong tinanggap na king mayap abalita, ing Ginoo dinano sanang katapatan at tetagan lugod keya, at magsalita king keyang mensahi, karing aliwa, king balang paralan ayakit da, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo itubod mo keng magobra king lagyo mo. Para kay katangang makatipon keti, eta sa kakalingwan ing king oras ning kagipitan, king pamikalat king mayap abalita, ing Ginoo mismo yang munye karing amanong kailangan tamo, king penanditayta, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo itubod mo keng magobra king lagyo mo. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasantamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan da ring kapatad tamong masakit, lalo na di Susan Vizda at Miriam at Isa Mercado. Ring kapag nasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyango na bye, lalo na ring meyango bye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. Oy pangatsubanwa, king pamakirake mi, king obra ning anak mong matad kaligtasan king tao, antabayanan mo kaya sana, king kaya kang lugod. Dinan mo keng tetagan, mipasyag king kaya kang maya pabalita, at kapag sadyan marap, king nanumang panganib, amanaya kaya kami. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, uli ni kekang kayapan, tinggap niya
Ala kaya ringayin hingga matamo, tingke kadang sadang dapat at kapanasan. Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo, matanggap ya arapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ay ning kekang banal a kapalungan. So panakesanang sumulong king kabanalan at kasalpantayanan niting Eukaristiyang kaya kaming pagmasusyan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At keka antimurin, Itas yula ring puso yu. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan taya ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid ing puryan ampong pasalamatan daka kapilan man ampong nukarin man o igpa Dios a malugod ampong maganaka. King lugod lelangan ming tao. King katuliran inatulan me, dapot king pakalulu inatbus me, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na naman ding anghel at ding sablang upaya ning banwa, manigalgal lang sasamba keka, pagparalang pumikeka, king bustan mong milaukla karela, ding siwalami, ngening king kapakumbaban, pupurianda ka at ngamingang pupuri. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kalitasan, pinagpalaang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa Ikapining banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipanigapumi itugtugme ng espiritu mo, antimong titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanalanala at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinawon ing Biena, king pamaylasa ampong kamatayana, king waning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinwang ni iti karing disipulo na at ngana, kuanan niya iti ikayungan at kananye, uling itiya ing katawan ko, amidaon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kingwaning kalis. Pasibayo, pepasalamata na ka at pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampong alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo ampong para karing sablang tao. Ban kanita, mipatawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.
Ipasyagtaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ampong ing pangasubli ng mebye, daraw mi akeka iting tinape ning bie, ampon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ampong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ampong daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing banal akapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambya ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing obispo mi, Ipasyano ing obispo emerito mi, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idala mula at ding sablang meyango na bie, king pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kambe ning Juan a Virgen Maria, ing duning Dios, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Juan na Apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe ring sablang banal ang mabibye kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon. Apor yan, ampong apaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampong kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangal ampong ligaya, keka o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman, king alanganga. Amen. Ingig pa, ampong ingginu, pigkalam ne kaya katamu ing Espiritu, kambening kapanaligan ampong kalayan ding anak, agnan tamong sumabi. Ikabos mo kami, king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabuyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan,
Kabang panayan, ampong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming i Heso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, ibpami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babya ko kaya kayo, e mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal a kapulungan mo, at pamayapan ang pong pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibye ang pong magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man kaya kayungan. At keka antimurin. Ipakit tamo ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Cordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Cordero ng Diyos na nilalako, ing kasalanan ineto'y ako. Pagkaluluan mo kami, Agnus Dei, Peccavis, peccatorum, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Nyo ing kordero ning Dios ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring daranop ampong kakawa, uling mipakabsyan la. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap nako. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpang sa iyo, magpakailan pa man, yakapin mo. Bawat sandali, ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot sa'kin.
taglay, lakas mong angkin. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may gid king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilatan ding kalam, pisulusalwan mi, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan. Sopan mo keng miwas kareti, king paintungol at paintulutan mong pagsilbyanda ka, king mabilog ming puso. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeya kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos, alubos, malugod at mayupaya. Ingig pa, ang poning anak, ang poing banal ay Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ipasyagye ing mayap a balita. Salamat kin Diyos. Visitas akit kang delawan, o Birhen Hamasla, tinganggang emalen, bigdala mong lamak, metulalang dakal, kaya kapasalan.